yewe none yewe umusarire mama Nyasamaza yatinze. Nyasamaza tumuzi ko yari igipfugwera no mu buto bwiwe. Iyo twageze hano Sizeri Kuri ka tumutegereze none takundi. Sarireganije nagize n'inzara. Uko njyewe yanyishe sindiho. Kurabona amasengesho tuzayashobora. Reka tuza dupfa gusenga none twakora iki? Ejo bundi nabonye wa muhungu kwa Sebisereko ngo yashatse umukobwa wo hanze. None ko hanze ariko nanje ari ikintu nzi neza. Nanje iyo nari kuba ndumuko nuko nashatswe amahirwe mabi. Nanje nari kuba narageze hanze kera. Bashatswe mu myaka mibi. Nukuri kw'Imana. Ariko ba Debora banje bose ni hanze ba munyafurika nkene. Yaba namangira mzara abahungu gusa. Mana we. Nukuri tugomba kuzafunga umunsi umwe tukagusengera. Kubera ko abahungu bonyine niba twobyara agakobwa twama tugeza 10 iyo tazamenye ikize nuko nyine uzavuga ngo kaje karemerwa nukuri. Msabe ko yatinze maje araje wenda je narambiwe kadutegereze turebe niba yoshika. Kero ko ndiko ngiye mu mwuka we. Mana we. Yena. Ko imvura tunyagiye we. Katurindire turebe nyine none abiyemeje gukorera Imana bazavuga ngo mu byiza no mu bibi tuzoyikorera. Nukuri. Nyagirwa ariko cyatuzanyikira. Nantekereza ku byiza by'Imana. Kumva umwe sinzi. Sarirega. Sinzi. Reka turindire mama Nyasamaza ashike. Ise nkabatangira. Ese amakuru ya mama Kibongi. Mama Kibongi yaragiye yamanyika. Umumuretse. Yewe umushasha nije aribo. Ndore ngo yaraje. No. Nyasama. Uko wiriwe. Tugutegereza umunsi wose. Nihangane nuko uramutsa n'abantu. Nabanje kuja gukora. No icyo gitambaro agikuye. Iyo sapu noneho. Umugabo wanje Dudu yamambwiraga ngo ivyanje n'ivyiwe namamvuga ngo sino umukozi isoni none wamubera ahubwo sinzongana no kuyisiga nzoza nihisha mu iruri ry'inyana kandi no kurira kubereye ma sari rurabereye uri yamambwira ngo ivyanje n'ivyiwe twamatuvuga ngo twabisangira none amakuru y'iminsi Nyasama amakuru nkandagiye nuko mustikeri ari kuza hano mustikeri ninde none mustikeri si Janete wewega ngo warize none kera uri kwamudusobanura n'amazina ngo ni Neti uyu twataramanaga wagiye mu mushaka wa wundi kina mama none ari he ngo ari kuza hano ngo araje no kudutaramira mu kabiri sinziga niba agera hano sanga musarire nanje nakandagiye ku makuru y'urundi ngo ari yaje gushingira umwana we si igipfu yaje gushingira umwana we cyangwa yaje gushingira ca gihumbi uzugira ngo amafaranga idadakora ukavuga gani izisi ibyo byose ni izisi tumutegereze ca dutangira tuba turirimba turimo nkatunga ngaho dutere agakorasi Nyasama n'ukuri wasanze twaririmbye twarushe none nga ujenda kari kwite ayo Nyasama umugabo wanje uzubona atari umusirimu ngaho dutere agakorasi ngaho tera agakorasi Imana tuje imbere kandi natubabarire kwirembo hari kwirembo Yesara kandaraje ayiwe Yesu mana kwirembo hari kwirembo Yesaraje kandaraje mana we kandageze babwira ikintu kimwe ndanezerewe ayiwe uzamwibuka igitaramo twataramanye na mama Kibongi mureke manze mbabwire nibutse mama Kibongi izi ndirimbo ni ukuri zazinyibutse ibintu byinshi kama numva umutwe urashushe urakonje urazamutse uramanutse ugiye iruhande uragarutse uko mama Kibongi tuzogere gute
mama kibonge kazatwohereza n'amafaranga yemwe twongere kuri kino gicaniro mwene muri kukibona umusarega noneho umuriro turi kwaka igicaniro kimaze gushira ni ukuri kw'Imana ni ukuri iyo mana dusengera komeye n'Imana itabura guseruka iyo mana yumva amasengesho iyo mana dusengera komeye n'ejo bundi iyo mana dusengera komeye na n'uno munsi n'Imana itabura guseruka iyo mana yumva amasengesho iyo mana dusengera komeye iyo mana dusengera komeye iyo mana itabura guseruka Imana irebera imfubyi iyo mana yumva amasengesho iyo mana dusengera iyo mana ayiwe dore ngo uriya musitikeri ndi kumubona ku isuzu ndanezerewe we no ino Suzuki Snoop Dogg ayiwe kandi no ayiwe murakaze ni ukuri ayiwe ese ni ikabuze yewe ayiwe uko ubuze iki ubwo ni uruhe rurimo nanjye sinzi ni ukuri yewe dema yewe kamurundi fata hayi sawa ntabwo kono warajeze icara gusohoza icara ma ayiwe Jane Oya yewe sinkikibaza niti. nyawe Nabaye niti. ayiwe musitikeri we uko umuntu uko amayita musitikeri Ndarushe. kururijwe n'iki yewe izina rya Yesu ubwo n'ubwisa none ufite amafyeri ni yaya abantu bavuye mu mutara abo kwa byinshi ntazashiraga amafyeri ayiwe sibyo ni ibikuri kwikora noneho yewe Jane uzi ko yamama nkazamayinja ni ukuri kw'Imana Jane mayinja ayiwe ni ukuri ndi kwibona muri kiriya kintu yewe ayiwe ndi kwibonamo ese uriya ni njyewe cyangwa si njye Ni wewe. ayiwe we Ngira ngo yazanye n'amashetani nono ayiwe ibyo ni ibiki ni ukuri turi gukora ayiwe. N'amaso banaye. noneho Tume. iyo sapu ni gute Wewe umushasha nari mfiye hano imbere yanyu. Niyo mpamvu mvuze ngo oh my god. twari tugukumbuye You are stone. ngwiki You are stone. ngwiki ntukavuga indimi z'amahanga Ikinyamurenge gacyama gishira. Kibazo ga. Hari agahanze twebwe nta muntu uzugwa. Uzugira gucyo ukanyerera ku ibenyi. Bagira gucyo noneho. Ku mukati ku banana. Uzi banana noneho? banana kinono Banana. kandi nigeze kumva na papa nyaza haba bivuga Simuri kura kunajeje. ntiwajaze wikibeshera Kura none nabaye igituko. wazanye gusa gatuko ariko kuje gako Ara no kwisigara no kujya mu kazuka ariko ikintu kiba hariya. Kujya. Ari ijuru. Uretse no juru rya mbere rya Yesu. Ara hanze ni mu ijuru ha kabiri. kandi ngo aba amajuru atatu Hariya. nete we Ndifurije kujayo. harya ni nete nete musitikeri we twari dukumbuye gutaramana nawe turatarama hano turahagira iminsi Ay, mana urakoze kuba umugejeje hano we. Ngwiyo mana dusengera ko. Ndabona mwara. Ay wewe, ngwiyo mana dusura guseruka. Iyo mana yumva amasengesho. Iyo mana dusengera komeye. Ay wewe, ngwiyo mana dusengera komeye. Ay wewe. Nete we twari tabura guseruka. Akimana ikururukije hano. Iyo mana yumva kunyine iyo mama Kibongi yaza kuba hano nawe tugatara. N'ibyishimo bidasanzwe kuri. Muri cyo cyuma cyanyu nto twereka mama Kibongi. Muri cyo cyuma cyanyu mama Kibongi ntabamo. Mama Kibongi yarajeze. Tutiye unakwigwa. Ako yo kwigwa mu cyuma. Ko nabonye ari na gatoya. Mama Kibongi wavuye hano ageze kuri.
kano kitwa ngo iPhone izo ni ibiki none iPhone ni ibiki none izo ngizo ni telefone ya president none wabaye president muri Amerika no telefone yo kugura uzifaranga wishiraho maye nje nganya agaciro niyo telefone keragaza nabesho ntuzo bibona nubundi yakaza yiyemera kibanga sinibisanga ni mu kiganiro cya Mose ndabona ibintu ari good wazo ngiki ibintu ni good bisobanuye iki na ni byiza uvuga ko ururimi tumenyere ariko nete nawe ninka uri ku twagiye magambo cyane duse nk'abataramaho gatoya je nari mbonye ngo dushiremo umukunga kwiyegereza nete ni nete duse nk'abacikinye umukungaho gatoya turangiza turagira umwanya w'amashimwe tumara gushima turafata amasaha 8 dusenge twereke Imana dushimira Imana yongeye kuduhuza na nete dusaba na Kibongiri yagiye mu mahanga aguma twibuke agira icyo akora nyine urumva kandi ntacu watuzaniye tubanze dusenge tureke gusabira mu ikanisa ahubwo ibyiza nuko nawe yaba nk'utwigisha ibintu tukaza tuvuga akadusobanurira uyu kandi ese yewe ka radio ka sankushira mu mukunga reka nze ngushiremo ela ariko mana we ariko mana we Imana twabonye ku ndondo we hadi ya bak Ilata gebe kanka şimdi you hadi Ako şaka ariko mana we Imana twabonye ku ndondo Imana twabonye mu mibunda Imana twabonye muri Tanzania we amafi yanze kuza Ariko. Amen. Lila. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Mwumvisha mvuze? Muhimana icyubahiro yemwe. Ariko kubinjira si byiza. kutiga yewe ikinyamurenge nacyo kimaze gushira nari kuvuga mu cyongereza ariko ikibazo ganti mwize n'umukobwa wanye ubundi nabonye kuri televiziyo ibintu yazavuga kako twarasetse ko tutamubonye umukobwa sinzi umukobwa wa hano Kenya Kasarani yavuze icyongereza kitabaho niba ari gishinwa niba ari icyongereza kigifefeko mwega muza mucumvaga niwe basa nkaho tubwira uzare nane numvisha bari kumuvugaho abananda baraye hano mu rugo ariko umukobwa ageze hanze yoba umuhanga ariko n'icyongereza kigifefeko niba atari ikigande ndabashuhuje mu izina rya Yesu mfite isaramu mama Kibonge yarambwiye nzo wasuhuze noneho arajeze agiririye faranga zaramwishe mama Kibongi
ubu nyine yabyaye abana izi izo ni zingahe ibinyagwa bine by'abahungu amahasha umunanda we si ikintu amahasha ane bafite imyaka 13 baza bikoreye inyama z'ingurube nkuko kwiki kariya niko kazi kahaba nuko niba utize neza kamwe ga muzogenda ari mutarize muzoshika mukubura imihanda sino babeshi mwigisha abana banyu nibagirayo bazobona akazi keza. Amen. Sinzangira ngo ahubwo ngo tubanze dukore hano ngo nitugere iriya ngo niho tuziga. Mwige muzobona akazi keza. Hari hanze ni heza ni mu ifaranga gusa. Nashitse hano nari nyiri nari mfuye none inkuva iranyishe. Hanze ntuzunyirira. Wonyira kwimatira. Tamabuye. Sinzi ukuntu hano mumeze. Muri Afrika ni Afrika. Hari uzugira gucyo banyerera ukanyira kuyibenyi. Ku mugati kuri banana. Uzi banana? Mani bico bitangwa mayonnaise. Mayonnaise. Iyo. None iyo ngiyo no muhondo iyo. Niyo mpamvu abazungu bashishi izana zacu zashishi. Tubonye ya mfura yanje. Unyine randuta. Izifite ifaranga kuko kwiki. None yemwe ngiye kubateza imbere muvuga icyo mushaka nzobafungura amaduka. Ukuti mu hamashimwe. Nje uvuye hanze. Oya. Niki. Oya yiwe. Mubanze mufate high five. Nzobagurira amaduka wewe iduka gifu, iduka rya pampasi, iduka giki. Umuceri. Umunanda wasaza mwakanyanga. Nzomfungurira akaba. Nze kutambaje mu stike. Jewe. Yewe nyitwa Neti ntago. Sawa Neti we. Kutambaje. Ushaka iki? Jewe nshanovuga ngo nshaka iduka. Iduka. Vuga uraribonye mu izina rya Yesu. Shaka iduka niyo ryo barigi. Iduka se haje iduka n'igiki. Shop. Twebwiriya tugita. Oya twebwiriya gatugita shop. Vuga shop. Shop ni iki? Wewe ushaka? Shop. Shop nawe shop. Baza umugabo wanje asabone kanyanga. Nuko yemwe. None ga simfite gutinda hano muzonsengere. Ani cyane ngo mbasuhuze. Ariko ntimugire ngo nukubanga ngo twarabibagiwe. Yemwe ariko abantu biriya muzabumugiriya kweri uzobona amahoro tatuvugishije. So kubibagirwa none yugaza arahijya bazagutera urushinge rutagira uko rungana. Wo kwibagirwa abantu. Niyo mpamvu naribagiwe. Urushinge ruvana ukagera hariya namakibongiga. Niko bamuteye ntimuhire. Ntimugera ngo ni ibindi. Taki tuvugisha amakibongi bamuteye urushinge. None bamuteye gazibiri. Bari kwanze kumufata rumwe. Bamuteye urushinge rutagira uko rungana. None ga yemwe nimubona tutabavugishije. Siko ubaya mugana abanyakenyaga niho twavuye. Ndabasezeye mu izina rya Yesu. Ngaho reka turangiza amateraniro ga tuje gutekera abagabo. Ayi ngaho reka dusenge. Nyasamaza reka dusengera. Mwana data wa twese uri mu ijuru. Izina ryawe ryubahwe. Tushaka kibe mu isi nkuko kibe mu ijuru. Twohereza ibyo by'uyu munsi. Ijambo ryawe rivuga data. Ngabana bawe nibakenera ibyo uzobibahereza. Ela. Bana urebe umustikeri na Connect uri kuja hanze. Urebe urugendo uzamubera inzira kandi ngo hejuru haburubura. Urugendo dufite bana we. Uzamurinda urubura azagera iwabo. Azagera amahoro azoduhurize mama Kibongi. Mana uzokwinjira no muri mama Kibongo mubwira ngo asohoke Kiboyi ibyo wagiyemo nibiki.